Jadi mau lihat mak lamar pas dia menak kini nino nong masih juga masih terjadi yang dia masih terjadi lagi pemasuk lokal dengan roh nah makan udah tujuh apa tujuan lami siap guna tuh anggorak so pasahan arok so di aman nak kini yang ito na inom okbar dono si pagduhon na wala pa lembak katahon nong yung magdong so nong ba bilang na tungkol tal salpo mangido manang poro siya pudan tiga halak kita laman ang ihong ilok na porinon
asuguk rohana las rohana nagada torok pinapana iko baeno ninna berhenti honda boru hidup yo na lima dua to hidup ni na borukta na lima dua to apa tiara mang nau hidup gayo artinya nggak boleh bilang bodoh saya ada manggonggong alai tak buka nggak lebar anakku kira soal ini mah hirap pagi jual tinap bor jadi waktu sih mana kini gua pagi doang kumpat dulu buhit orang tenaga yang kebetulan kok ikai bihung kebedat jadi lo kamu sih bayi non di tangan di peparan dulu pengikut jadi yang udah nggak terus oh hai itu nak orang jadi alani main orang dosi sebut dengan doa kepamaretan yang mangrupihi kan atau terbui boleh toko Tuhan ibu dia dari mamang nak ini kira niat manang nipi gua mangjor betapa kui mana jadi dahulu isi manuk punau kebaran di doku nau mantap dari upi tongoni badok raja ada di Puksagai sorong yang cepok ni lihat di tujuh ni dah gula manang na dia pe mana mangalaka bakku besoro manang pe hukamareta manang pe kanamora manang dia ba bukna manang pe hukaparnuki domana maggahono bagi loro hatta manang itu labor na nagger sila kay nokten apa makte bina jangan sampai nanak ke para di segala raja toh di pasar dunia alai hatani na bor na maddo di senao mangurupiao toh ni mama jadi bagi mau ke situ para duki dari murahnya naik mari mak doh segala macam jadi atai mata kata tangion lima maritete na boruta banonena biu na boruta lima yang ini jangan lewat rekam lima na boruta na lima jadi tulu tahun salpu tu dengan udah guys tuh mga takas sinangion takas nga binerek ay bayan betul pelatagan betul pertama itu ki lain lang hidup dapat ni na boruta na lima to may na boruta jakangan dari ki alay marto na mamuse horo opui barang na boruta ikoris pero na lima biluk na boruta na lima na ata pesara jong alay lima biluk na pangisi na jadi mo so kami ino sa bangilo sangap yan na sida ang giat malidai akarap na talalu di perjalanan terbuy akan nama tahu asai orang mas dia akan nama saya lalu akan penyeparnya kopi ini pertibion mosongan iba mosongan auran yang libong nama dogi tas maroi sih langsung dia be waktu nama roan baru tahu akaran di foto non walau gorong jongi masuk ke taluan masuk mana atas channel hati-hati bak ya kita libong jadi soalnya mak anak bagus umumnya Malau, pasari mo, patakbo mo sa Tagala. Di mana? Di rumah. Sa tabi mga piyakapungan na sangap. Nong hutang hami tutu siyan hami sagala hanggimu. Kami hami ng kingang magbayad rencana songon sada bilut alim. Jadi mulai siap kami sagala ang giat marhitehon dia kauli ulaon dia fanatikion marhitehon adong rencana ang giat matong objekta wala jadi tasauton salhutna akas kapta mabain asalas rohani kita popara ni oputa dari awulan mulai siap kami sagala si panolopi do dihami di si amang
kerja di bok tasong lima siap kali sagala mana deh molorong dope sama nama dope hataku ba mana deh melihat mari kita siapa para puta lagi di rumah pinggul di rumah pinggul tubuh ina orno di mana tadi mana kinauma terlumui di hamuna kada haha di haha di pertubuh nami jangan nanti ingat di bayan babakan doa ilus nesa segala molo habis apa para di segala molo betung hamina dua bejolo di sopa tulu akikon malang biga-biga behita molo hita na do pagod semalolobi do hita lumobi au sati ada dohoto namang molo betung di doko kami songoning semalolobi hami ala torok do hami kan gimon merdus di suku kita jala songonau sendiri pribadi ala unu tinggal di Hasinggan molo membuat seorang di Hasinggan molo be biga-biga non nasiani molo kami nasi se mamang manang nasi tujuh ma mengului hatan ida mangi songoni mang molo taban sa kami hahangi muna nasihat mereka segala mau lihat pak mau lihat pak ibu para nubi segala raja ayahnya penduduk lagi honok kunian hatani nasihat dulu dia bah ayon satu dok jauh satu itu bah imana ada pengarat imana ada pertuba Oras manida sa luna kumpangan ni Guru sa bulan araw ni kanan kira tutu soalnya aku bayaran yan buka di YouTube narong acara mo dari sa pulsiya kutingkan do jadi nakiro aparak ko naking perhudon adong maniatahi ni hita kumpangan ni bulan mabain biduk biru lah kiro kamu biru kamar kita tahun ini mana ya kak double tepat lima nian mulai jam senari aku sangat setuju loh anak kan dari wisata budaya musik jadi mulai naruh soal tong dah kapina pernah bolu topan non dia mau marah tu hutan tamang lagi tu hutan ini yang jadi nas tu wah sih jadi tersongoni ba boy makan ay husan mudah-mudahan mbak yakin kita bisa betong ni bagas ratat to nagabiruan dari kawan sama silon rak mangi deh kita asai rubi kita or semua kita semuanya melihat melihat mak nggak tebak posroha tebelat roha jupang mana luar dapuk mana tidak lahan semua ni mak alai nak pesongoni takkan dulu anu ciri juga. Kemarin sering ulah ubani itu tuh mbak tuh dorong lam dagingmu, adong pagarmu mangudah koni masuk nih aja. Anot itu. Jadi mau lihat marula-ula tarasahat tualupan ni dokung pangkopat panggawi di kita saluk na lumobi tu dia tu dokung mulai jadi nabulun arana dile partikian na uli partikian na dinggat di kita saluk na sauti keralat dia mang tuan iba bola namak di ulau di partikian non tanggal sia 10 sada bulan Agustus 2010 do takas ni bulan ini di partikian ni do pamarintah do anggota dewan jalan lumobi na dua-dua ni huta bius si pitu tali suang soli do bius ni sagala si tulu tali pau pak boru na si boro sat kali bola dong na salau di padohan suang soli do bius si manido malau sang soli do paran di dopung si nomor 2 sudido hitarak makaulahon titik isi imana makaujakon hamumulak ni naboru sakangan naboru si biding laut serta disangana suang sonido dopung 1000 raja ido ulau ni 2010 jadi narak mangulah do hita jadi ulau no pe disadarion sona hodok konido dari nama ngasak gogo hami na mangulah tonado
Jadi pakirim mo bulon nami. Ada orang so di ulah tami manang taulahon salu na tonay. Jumulo mayan maksanga na sida nama nongos tonay. Ido ulau di partikianon. Jadi tudos tu ulau ni memang sakak na ulion. Ido so di dokon bakol do dala tudolo inna sonido memang tudusan na belum mengelui hasadaun. Ali belum mengelui humurang hatok do yamang inang. Jadi bolo soni be partikian na hape obat tahu madung mulat na porsyakangan. Ali au sadiri. Alana satabi sangat dihita saluna. Liring doau sampai 2010 itu terakhir dinas di intelijen angkatan darat. Ali mengambil keputusan mau hatubuan ni haporsyak kutu sahalan ni naboro do dokung pensiun dini audun 2010 itu jadi noaing wira swasta. Alani tunggu ni haporsyak ku di. Aso hula hosong ni. Jadi na tudok di si dung mulak dung tahu jakon na borsaka nga 2010 nggo do pakorhon na itaw do ba lumobi di pemkat samosir ali isi do na mga tusi danga do madok do ala niaw madok don ala ni jonok ku anggota dewan isi harwahita omma na mga sakko selalu dihita halak bada sonedo memang boro nakingan selalu mengandalkan kemampuan dan kebisaannya tanpa pernah diseret ni roha mangido tuopung naboru syakangan ido napa jongjoko Nusantara naboru sibiding laut napa sadaho sudah kerajaan Nusantara mulai dari Mataram sudah nagawi jongjong jadi Indonesia marhitio si Soekarno peparanna ise hita dibandingkan nasidan atau khas jalan siap marpangiduan bolo di Cina di Guari mayim dan yang sangyang naga tahu dok sangyang naga laut ima persedani na borsyakangan do na borsyapudan alehita do dikerdili pikiran ta etek ta bereng tabun igut ta arani anak raja kita guru ni raja kita dang adong setabi peparan ni hatuban jadi masuk tu di siasa hudok soni tubuh ni haporsyaku iku mula harajau ni marhitihon nang huwereng na huida dung mulak setabi na borsyakangan diucapkan di bulan ama amang tuon do inang tua partongan di bagason obat bulan do holang na peletakan kilometer 0 Islam Nusantara di Barus si Joko Wiro alaniaha jadi dona bori borhat hubulung ursahala 10 ursahala 1 bulan beratu dung marudut siani yang 3 liling ro ibu negara ima setabi taman negijangan si gulati itu teh emang udah Taman Iriani. down taman Iriani lo oh lo ini jadi resmi ho musik jadi geopat. Yang bigal yeleng si Joko Wiro hu amar ula humba sudia hudia. Sasitong nadong dapat diorata. Aha na di luar dinasida. Asadang mulak amang inang harajau ni hutan obatak. Itu sasitong na di luar dinasida dibungkus dengan segala macam persauran di mana aturan di negara. Alani nasida hormat do tu leluhurna sangat do di main leluhurna bolo hardalan di istana Jogja martugarang do madapot tanda tua-tua apalagi leluhurna pangiru aku jala tubuh ni haporsyaku boy mayan taulah hosori manopok luak ni sahala marsangap ibana hasedok bilu persadaan mungkin sore memang tuan naking setabi nak option bilu ni naboru gabi bilu persadaan ni naboru na 5 do dopung na 5 alani aha Anggo so marsada do sahala dang rong bui marsada jol mana mangulu. Do marsi beben nadi mau jungna. Jadi posrohaku dihita salutna dipartikianon namang inang tikina ore mana mang tua. Obat tahu nih ali posrohamuna. Hami hita saluhuna rak mangulahon anggo sadado rohatta. Sadani roha dipanggil dua dok di pabayanan nang soni dok disakap ikut do jongjong di partikian ada hal tadi boleh dok amang tuan nakin 2020 paliliku orang bulan naik ku jongjong alidang nama ngasakun hadiri okwau nama ngasakun hasadot do di paparan do pungguru tetiap bulan jadi do pangelehaku dihita saluhuna lumobi marhitihon hatiuron ni paniro ini sahala ni luhur tanah borota lumobi iman orang nokingan di negeri Cina sudah do Cina mamora danong Cina jarang do Cina nama buku salahnya
di pasaur nasida para binotoan ni sangyang nagatao do sangyang nagatao ima yin dan yang kita tatu sini dan tatu sini bila lamang inang serta bisa pusat di hasang awota apung Seribu Raja si nomor 2 na borhat siap bona basogi sianjur mula-mula mangarena kulut 1000 hali mau pungi ke raja dak kalau 4 orang dia luar di seluruhna dengan raja di Barsalo raja di Coma dari mana adong lebih keraguan di hita dan adong keraguanku pos darwaku neku jongjong bahkan lebih siani lebih muli siani asal masadaro hatta saluna peparan di dopung guru tiga bulan tak kasutangi 3 hatan indah 2 marhusik manhatan hutang akhirnya jarang daki ada berhuwering ulian semolon setabi nei woroton di partikian nina si mataniari do tehe amang tuang anggia matutu masinodang mataniari manodangi hita saluna peparan do pemburu tiga bulan bolo bemarhitihon setabi hasang apon ina boru manang marhiti pamatang ito nong loja sudido hita nagabi taruli jala tarpasu-pasu ima elek jala pangido aku tu hita saluna dia sadau ni roh amang tua disakak muna sakak nauli sakak nadengga di partikianon di betang muna marhiti otonan na jalon amang tuan bulang-bulang omuna na hanami saluhut na lumoyaw jadi nang sudido hita sa sitong na taruli bolo be au satabi mangido tong na saluduran do hita salu na lumobiton satabi au na makaulong ito do jolo na mangun berjolo wado bainok ku makahulong ina poru so huide ang do jolo na mangun be mara ku haulongi odo na jujut kita salah na boru na sanga pinali jolo na mangun adong do hatan na tutua na madokon bolo na tarpasu-pasu bolo neng terpasu-pasu do ngolum jala mamora sob elek mahomar boru inna bolo neng terpasu-pasu do ngolum jala gawian songsoni do jupan na luar dabok na jalahan sobaw mahomar hula-hula jala martulang ido hatan na dua-dua ido so dari sone do nito nakidang marna loja isi auto ito isi auto kena korunibon isi auto mangtuan bolo di baila mang tua, bolo di baila col mang tua kon, marang sudah dah tuan, sisi doa berarti dang makuling be budar ru, hatu ben namau di pertiyon, dang paparan di seraja bata piau. Ima kesasiaku di partikianon, anggiat marpanangi dopung na 5, lumobi opung guru setiap bulan opung boru si baso bolo. Gudang dope pengaruh junior di hita, serta bisa ngakna. Alaniaha, sianjur mula topas, sianjur mula jadi. Mula ni jolma di toppa mula ni jolma marhosa inna do kan ada hubungannya do Nabi Adam do Nabi Hawa na tersurat di Alkitab dan adong ngadiisi do behwilan na kuy manghubukoni ang gosom tugu hapor setta manuk tu hasang apon na poro na roy partikel manang kudopo adong do ha homio namang inang alimar hitihon na tugu ni hapor setta pos doro hakku di partikianon jupang nauli na dinggan bolo di parbinotoan ni naboru syakangan naboru si bining laut serta bisa ngakna bolo di parbinotoan ni pun si jelu-jelu tubuh di tanah bata bolo sona berari humutur suhul didok di nagata lo harwa sisi di naga dopung naga badoha isi dosa sitong na imana do napunasa omas huli-huli nama nagabi omas do berlian ngingi nama nagabi itta do permata serta di do parbinotoan natin mang tuan itong osno pun si julu-julu tubuh na yung tamatay partikinon jadi bolo hita do hape na punasa portilion di dia do hita so na yung boro nakingan masa hita gabi hato ba di ngalat sendiri jadi pakiri mo bolon marhitian ulon na pasak mo na mang tuan lasro aku anggiat pinitan ni ulaw na lumoy na ipasak sakak mo na uli na din gani nekujupang na ni jalahan dabok na nililuan marhadungan matutu na niulan ni tanga dihita sa luhut na tarpasu-pasu na adong niluaton suang-suang itu sa luhut na peparan ni dopung guru tiga bulan tubuh anak mahita tubuh boru na boy makatidak kota tikosan jalan na boy pasangapon leluhur na lumobi na boro do opungta dulu na bolo dulu na tibu dulu persadar ima na boy tarpasataw amang tua amang udah suang-suang ni damang dainang sa luhut na luluan si mga jana jadi songon dia bapak tuan na uli na dinggan au si dabok sulu do bohama na si naro buat mang tua
ima patu pamang tua las marohani dagiku songsong do bartodiokku songsong do iwotokon do saluna uduran na di parorok di sahalan ni naboru do dopung namar sanga jalan namar tua horas majala gabe majala horas dihita saluna kupara ni dopung guru teti bulan horas ma mau riate ma ihatan yang giniuhum kobar huak katona nanay sudah horong HP dulu dah, HP mama. buruk nakin gajang ipin belah dobe bulu itu naik tahun 2027 abe ro udah madok ikut jongjong keterlaksana ikut mulata kalau bulan naik kita be seluruh terlibu bima napor di tahun 2010 orang ngamarga kita yulau ni rap dohok pamareta tak kas do tikisi wakil bupati juang sinaga na tinuro ni Rabidi Sibulun mamiakop bebuino tabua bonana dohok ujungna. Jadi mereka cantikop memang udah bolos sama usah diri itu yang tugan di dagidangan itu tuh idangku berapa bulan di baik tatuan itu ini non topu sama perharuanan ibulun naik sama perhakungan di kabupaten sama Tirol tanggal dia memilih akan pemimpin hok menjadi batu-batuna hok ya tikatingna asal dia sudah kasakap bertanda cukup dulu masih berdulu cukup daerah soal lima soal pagalusion yang tadi kita sudah pelajari jadi oke kita terlalu nak memperjo putra nadima Roma kita sepatah ma ulus ni angin humta nama buaton ulau ni nama buaton kedua ni nama nata sudah kau orang kedua ni nata kata holot tero orang di sini mana sebatas nggak berarti tanok kata orang kedua ni dalam rumah sibai nono soal lima Romai dah bila pada punta gura setiap bulan kita pasahat panggiduan ni mana lalau pasahat tak tu ada ustaz Pak meritikun tendera. Oh, itu menentukan. Cukup. Pada nami. Barang udah mula-mula masalah mula gabe, mula orang.
Gabi matal horas. Pai maso tahan ko itang nami. Ate, songonima idamang damang udah no kaulah tahun. Juro mahame iyan akan tua-tua. Iba namar hiteson napasahaton. Bulan-bulan ni damang. Ima pengurus tarengot tu torani na purutai manang putai nama batureon ima biluk ne na purutai jadi iba kesanyon roro hame na pasahaton silas di daging silas di tundi talubumi ma mapatato bulang-bulang anggiak mati deon atau tangi ma punta mula jari tangi ma kaputai tangi ma kana purutai ya kapagi doatta omba dapot tikira ari na ulit ari na denggan nang dapot nak tiktok yak nasakap do akatora sa suwero janji ni opungi kepasahaton lima palas rohana ari dia berikon dua saati bagiak mak las rohana las barang rohata bagiak mak kalau berikon main tamatang suara kenapa dia keputai jadi tikyope Roma Ami pasahaton bulan-bulan soni mah dok yo idon pasahaton nami mah song dua cukup neladik mon sudah nagolap orang maralo musuh talma mararongan soni mas pasahaton nami dia tetap baik Malate mama perkosi nami. Bulan-bulan nami mak anak si bajulung nami. Naneng mapai sita-sita nami. Asorong to tidak bang nasi buli nak kining. Ikon wisata na belga andon desa tarmane ito. Mari kita koni. Apa perkosi nami? Tidak pada dua-dua. Akan giat. Borhati mana? Mga musuh. Mapuot pulang sirata. Anok to gana oputa kurta de bulan manang ne marata. Aka biso mabada babulu tak bada baborotam. Monang maame maralo musu dami-dami mamaralo to. Benda makonta sahara sahara.
Betul dia deh, pilih apa kilo berapa? Pilih betul dia, dia mau kapan ngomong? Kita mau ni boleh. Amin. Jadi soni banyak ka babatuan nami, ama guda nami, ang ginuhong nami. Nga sabi bulang-bulang din na pinatongtong din ang poro. Jadi magudotong di Pangido, ikaw pero din na tuwa rin na ulutong kuna poro na ihok ni. Pwede tuwa itong ulo. Jadi mau lihat apa, Bang? Nahono mo. Dangko lago may sahalinay, mati sahalinay. Anong nabewa ko? Jadi mau lihat ya Pak, taruh sinami. Nung ngabe hot bulang-bulang. Hot kali-kali isi majujung. Hot dapurang na igot tingna. Hatang yupira pandok. Ay boha. Arong musuh. At borhak may mana marporang. Aleunang taruy porang. Umanong mamamorang. Tokon tayo na inak gini. Na binoto na datangkas. Dakya mo'y ripesahat harap batak marharajaon iharajaon na. Neng huntul sudat. Ito tujuan ni Hatanote. Jadi mau lihat apa tanokon. Terlubung sudat na torok. Nung ngatangkas yataran na bilang. Marhiteon pilihan diopisi di kotanduk. Hok may batu-batu na. Hok may tikating na. So ini mah cok cidron nami. Melihat mah ya magudak. Jadi perkusi nami. Jadi udah non. Dang adong nanti nongkon di raja. Dang adong non dihatan di dua-dua. Tahun ini dah upat dokon dia nama non. Jero bisa mangudon. Bah boleh baik nak bolos sama di bawah berarti onak kah itu tujuannya. Sampai dokter nak. Tidak kudu siapa itu baru nami jolok. Tidak pertunjuk nak. Baik nama. Akan nonton na makologit sa napo. Go, may babarop yung mga alap. Perkotsi? Kung huberang balga di ulaw noon, lunga tong lasuhan. Alay nakingan lunga di pasatak kanu tutuan namin, lumubi mo hitok ko na iko.
Jadi memang nakingat di hati siap puparan ni serbu raja di pengulana segala raja do silau raja dodon hada hahang amang tua so tunggu bedong di rohamuna nagabe makurang tarojar di rohaku lumbo bimo itu kunaku molo petuk sada ko pasatan so tunggu be adong di hamakan tutuaku nagabe sepak kurangi doto permisi majuau to hamakan tutuaku so pasajo sada songol hitokku nakoni bulu amang amang pargoci bahan majugod dan ni gudang lawas satu luluson saotik makatajo ada itokon nate ito nakikuwo tidak omni alay holano sidolok ko para siduli molo hitot tabi wasa ho doa ho botot tadi alay ko to holang mungkin ang benulus alay ko hitot pa dinoton na ulo ka para siduli sotong along di roham basa ko songo ni benna bangam molotong ni mupe ala sa dalanan do kami molotong ni mupe para siduli doton minta maaf ako to alay doton pasatok kuma di balga ni roha narapa mudo itotta molopung tumpetu itotta pasat las parata narapa satu mata para siduli ima sidolokku aman pargosi sama juk dan dipasok pasahan jeloba baik lama banyak kena tulang muda, gona tulangmu apa cah tulang tak pala bina dua ade langsung marohani pak, dah apa. Tahu keberadaan bapak sobek kami silaki roha berdiun petujuan lah, baik tengah. Untuk narok Jakarta, ini mak doa campur, ini bagus.
Jadi malihat makan boro, malihat makan boro suconi betul dapat kami lah perham Video dah. HP mi. Jadi cuma lima perkosin kami. HP. Tidak ada dua saat di sini masa mau bortean. Lunga satu masa kami akan nahu dia dari kekuatan dari boro lalu datang pengenalan takas dengan perawat kadang yang kami. Foto manjo. Cuma lima cuma tidak nampil dia berbeda menggunakan kata-kata segitu nih. Moliate matutu dinatua-tua nami nang pasahat ko silas ni Roha palas sotod di do palas sa pamatang di baga sa partikenon. Lumobi maribotokko ito si Pierre naong binulang-bulangan muna nang pinasahak muna sangap dohot tua say margugo may mana mangulaw subiak katona. Tarbarita matutu parisabunganon budesa na walu pusaluhu portibi balgani kuarni putani opungon si pamoparon. Moliate ma amang na tua-tua akana malonami dohot di Raja Bius tarlumobi di Bapak Tua si Dabot o matua na manutur-nuturi di ulaunon. Tungi na maringgan na Bapak Tua, tungi na maringgan na amang na tua-tua, doa ka Bapak Uda Raja Bius, ungay pasahat tamuna, ulos gonggoman di botokon, manggonggom makanauri, manggonggom mapasupas, asaboy di ulahon, akatona tusugot ni aritona niyo punta si jolo-jolo tubu, siang giyak mamanangin na sida di baga sa partikianon, sao matutupa-tupaon, bilog ni na purut taro, bilog ni dopung, pakyon na mapamatang nami, pamatang ni botokon, rak mangulahong mahita, dihuta libong o parisabunganon, dihuta sa mosiron, sa itarbarita mo tulog portibi tusugot ni ari, pasu-pasu nago majalotta. Amang pargosi, nung las pamatang nami, las partudyon nami, las roha nami, buwanon nami mahutongan ni Jabu, ako pasu-pasu doho silas ni roha. Damo maaka na ni luluan na, jupang na ni jalahan, lumubi akka na madiori akka ulaw, songoni doho akka madiori ngulu, doho partiga-tiga, mauliate marihamu, amang pargosi, stokop nami manyanak ka, hula-hula nami on, na tua-tua nami on, Raja Biuson, molo penapunan tiar na sopa, tangan na sopa tuhamu amang, ilo jamu na manuturi ulaw non, las maroanyak kadamang dohot day nangate. Naking sinajar mga kawaku, jokon. Are porumari na de porum kuda de bulan. Ino angin kon naking ang badok ni amat dapat naking 2020. Kalau angin ko angin yo mandokon bulan naik. Mangono ina bubo sodi. Kebetulan tulan nok salku. Pasu pauti pariwisata kabupaten Dohot provinsi. Kusuk kulo tu dia mo. Na imba surpe bagas limpok na bugar. Jadi kami mati kok nakikata ni ang gikon. Ano buwan konjong-konjong. Sira ka bagas limpok do. Mungkin kurang na pala kita termasuk rekan di Huligo. Nang ibugar pemerintah. Apalagi mau namadok mabay bilik-biliknya kana boruta. Hulala surya kami na pernah boruta malah seroha. Puji Tuhan. Apalagi mana batong pesawat ini. Sila kabagas limpok na bugar pemerintah. Apalagi mau sudah naik. Para kani harapan tadi timur pinopor na boruta. Jadi ini pesawat ini dah buat. Laki agak luar madokkan. Para sampai tahu kamu kita tahu gedung mana. Bamang so ito pa maka ang kota perponan ketujuh.
Jadi melihat ya Pak, ini nomor namin. Soalnya mana ngawan namin ketingan dapat takut nih orang namin. Jadi kamu diami ini Pak para orang namin alamat di tahun. Kau doa kami aku materi materi buku kau putih. Itu dapat tempat yang kak pasarian harus sudah nyarion. Saya juga baru yang kak tamu ni nabor, soalnya baru tamu ni dapat harus sudah nyarion. Atau orang tok bergaul na para orang namin. Tadi buat bakal ibu tahun. Soalnya mata malah deh ya kami natutua mula, nilai kamu para orang namin. Soalnya mata siapa kami mau deh. Bama tatan na apa pun jiu. Ini udah? Aman harapan. Foto. Jadi yang kabar hubat bertiap-tiap tiap peralatan nak. Kiriman nama. Peralatan hombarmu uborotan. Kanan. Bertiap kinama. Ngomonggi. Bentar dulu. Benerin orang. Seorang. Jadi bersiap keaman obar soda. Asal may bersiap pun rope juju. Bersiap mah tudi. Contohnya ikut tulay lalas don, nang mariritan don. Ibet dia tuh belum dipisang.